barimanganije bariryosha uriryosha amaherezo y'umuzi. Abantu barirese barirera umubiri usugira ngo ikigirwamana ciwe akamara akazagenda arimba akarya umunsi wose ndamafumagira ariko mubiri ugakuteba ugamusiga mubiri uramuhereza uzatandukana nawe n'ubwira mu buzima. Abarira hagati bafite umubiri baraza jewe nzakoresha kaza umunota wa nyuma ushira neza umubiri ukatitse ariko mu mwuka abari gasaka naunila mutima kwani magala kitari kindu kasikwa no kubona Yesu ya biti kisiri mwadesiwa utana ibaule utana ibaule
kandi ndashimira ubwo umuyobozi wanjye
cy'ubushize ndamuhamya umuntu akwiriho n'abantu n'uwubwiye n'utamuzi uzoca nawe ahure nabo kandi ibyo yari wavuze neza sangirije. Amen. Amen. Adushimiye na bene data bakazunguka na Yesu ko baza babonye bicara abiwacu kubaye abacuranzi abashimira kuko namwaje mukundi gitaramo kubera igitaramo ni cyiza bamwe byiza byinshi banasebye igitaramo ni cyiza iminsi muri aya mezi muri uku kwezi gushize nabonye ukuboko kwayo banasebye agiye muri keshatu perezida nakumbe hari babagenda abandika kuko bahegenda barabimenya bashaka kubwira bati setamba gatahari none gadutere umugore we banasifika. Ndashimiye Imana kuko ari umurinzi w'igitangaza bagende bashike uburinzi barayibona barataha Yesu se. Amen. Amen. Barashaka kandi barabona ariko baragiye bari barasifika. Si ubuhanga bwa Karita kubera kuko Imana imuha barasifika kandi bwarabwiye Imana se ari kuzaya kandi ndabazi. Amen. Umwe yampamagaye turi mu modoka n'uwacu arambwira mbese uburyo zisimpare ariko numva yararwaye yarabyemeye namubwira ati tuzobonana n'ingabo simpare. Amen. Urumva kuko si imbaraga zanjye n'imbaraga z'igitaramo kubera ko kugira igitaramo n'umutima wanjye wose. Amen. Perezida w'inama ayo makurikira arayasi ayobya. Amen. Yesu mupaka. Amen. Ngoma yarambwiye ngo 2013 arambwira ngo tino kindi shigitaramo kizakugwa nabi ariko ntushobora kumuromboza kizagukorera ibintu bikomeye ubu nyine ntuzigambe. Amen. Hari ikintu Imana izivuga ikavuga ari akantu ubona kuko nta kantu gaciriritse koroheje banasifika ariko kirimo ikintu kinini cyane uza kugitahura tuzi ugitahura ubwo ngubwo banasifika uzuza kugitahura uko wabigezemo erega ko byari kuvuga ibifashije banasifika kugira ngo noneho naje nzabashe gutahura neza kuko ari imbaraga banasifika. Narabibonye igitaramo none reka twicire mu ijambo banasifika. Sunzu bamuhaye teme ngo nabwirize arabona ngo teme yose kugiye muri Yesu Kristo bagiye kuvuga ngo Yesu Kristo wabo. Amen. Abantu bashaka kunyagarara babwira ngo ndaza kubibasobanurira neza. Ijambo ararisobanura yari iwacu sinabikurikiranye yari iwacu baraye aravuga ngo teme zose zigiye kuri Yesu Kristo none agiye kutubwira ngo imbaraga za Yesu Kristo. Amen. Ariko reka tuvugeho kuri iyi teme bwamaga mutanga kugira ngo nje gusingiza umuyobozi wacu banasifika. N'Abaroma 12 bakagurere nyine ku murongo wa mbere turasoma n'uwa kabiri haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka
ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Tugiye kuvuga amagambo cyane cyane ndahagararira umukristo wahindutse. Amen. Uyu ni Pawulo abwira Abaroma, arababwira ngo ndabiginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Banasubira ngo kuko ari kwikorera kwanyu gukwiye. Haleluya. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki. Banasubira muri ino minsi hariho ibintu bitangaje cyane. Barasubira ubona umukirisitu mu rusengero ukabona birimo, ukabona aramashije, ariko wasubira kubyitegereza neza wanagasifiwe ugasanga ari mu nzira yo kwishushanya atari mu nzira y'ukuri. Barasubira ugasanga ari umuntu muzima ariko ibyo imirimo yiwe akora hano hanze n'imivugire yiwe n'imitekerereze yiwe n'uko aganira n'uko akora. Banasubira ugasanga atarahinduka ariko arishushanya imbere y'abakristo. Banasubira isi ni kwiziko. Banasubira Satani ntazatinishwa yuko wavuze ijambo, ntazatinishwa yuko wabwirije cyane, ntazatinishwa yuko waririnze cyane. Banasubira Satani atinya umuntu wahindutse. Banasubira utagendera mu nzira ye, utagendera mu bitekerezo bye, utagendera mu mategeko ye, uwo muntu Satani aramutinya kandi ndamukunda. Banasubira nicyo gituma rimwe na rimwe usanga abantu umukristo agira intambara zitandukanye n'iz'abantu. Ni ukubera kuko atagendera mu nzira za Satani adashaka. Banasubira haleluya. Ariko bene data, Bibiliya ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo titwishusha ahubwo duhinduke rwose. Banasubira kuko ari byo byiza bitunganye. Banasubira muri ibi byararinze ngo tunganye Imana ubudasiba ushobora ugise kandi uyumvire. Banasubira bazanye ino teme ariko naringize iminsi jewe ijambo rindimo ca ni ijambo yo kutumvira Imana. Banasubira na kare twagiye muri gahunda n'ibyo nakubwira Kristo musarire mu teme sinari nayibonye niwe wayimbuye. Amen. Ndamubwira ngo ariko jewe giti handimo ijambo ryo kuvuga ngo kutumvira Imana. Barasubira uburyo abantu bari kumvira Imana bigoye. Amen. Haleluya. Ikintu kiza kigaragaza umukristo wahindutse. Banasubira azahinduka mu ngeso. Banasubira ugasanga afite ingeso nziza za gikristo zitandukanye n'izo hanze. Banasubira ariko ubu nyine abantu turimo kwishushanya hano mu rusengero tukigira intama hano hanze. Banasubira turi amaseganya. Banasubira ariko ijambo rije ritubwira ngo duhinduke, ngo tugize imitima ngo kuko ari byo byiza ubishima kandi bitunganye. Banasubira ikintu kiza kigaragaza umukristo wahindutse. Banasubira muri bo azagenda n'ingeso nziza. Amen. Petero yabwiye bene wabo, arabandikira urwandiko arababwira ngo bene data ndabahugura. Banasubira ubwo muri abasuhuke ngo mubihe ngo mugendane ingeso nziza ngo hagati y'abapagani. Banasubira ngo nibabare
ngo babone ibintu myiza. Barasize bitume nabo nibabona ingeso zanyu nziza hagati muri bo, barasize nabyo bazahindukire bitere nabo guhimbaza Imana. Barasize ikintu kiza kigaragaza uwo mukristo agenda n'ingeso nziza. Barasize icyakabiri, barasize azayirinda mu mvugo ye, mu ngendo ye. Barasize ntagira kwirakaza. Barasize umukristo neza wahindutse azaca bugufi, nubwo nk'akakanya urabona afite imyaka myinshi. Barasize ariko umukristo wahindutse azaca bugufi no ku mwana mutoya n'uwo mumuzukuru. Barasize kubera ko afite icyo yamenye. Barasize kidahuye n'icy'abandi. Barasize bavande ndabifuriza icyaka barasize azase. Barasize nagira amasengesho muri iyo dusenga. Bibiliya itubwira ngo gusenga ni ukuganira n'Imana. Barasize isengesho niryo riza ribasha kugenda rikinjira. Barasize rigakora ku mutima w'Imana, Imana igahindukira ikavuga ngo ese niki kare ndashaka ko numvishije ikomanga niki ashaka. Barasize kubera kuko amasengesho n'imbaraga. Barasize ni n'ikiganiro mukorana n'Imana kizana inyungu wewe apana Imana. Barasize ni ikiganiro muganira n'Imana ariko cy'imbaraga wewe kigufitiye inyungu. Barasize kidusenga kugira ngo Imana ariyo ugira inyungu, ahubwo dusenga twebwe kugira ngo twunguke kuri yo. Kugira ngo ibyananiranye twebwe bitugore. Barasize kugira ngo Imana ibiturwanirije. Barasize ikindi amasengesho ni amavuta wisiga. Ameze nka kurya kw'amavuta wisiga. Barasize ugasiga n'abandi. Barasize Yesu yaje mu isi arabwiriza, afatwa 12.